aho tuvuye mu mateka yo kubaka igihugu cy'u Rwanda twahereye hasi cyane ku buryo nta hasi haharusha twajyaga kujya. Cyavuyemo cyiza nuko ubu tuzamuka tuva hasi nta kidutangira, kugira ngo aho kugira ikidutangira mu kuzamuka tuva hariya hasi twageze habi cyane, ntabwo byizana gusa, bituruka mu mahitamo Abanyarwanda tugomba kugira ubwo bushake, tugomba kugira iyo myumvire ituma twakora icyangombwa cyose gishoboka, niyo cyaba kigoranye giti. Nk'iyo wumvise abantu, umuntu arategura we imigambi ye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ni ugutera u Rwanda akarushwanyaguza. Icyo tutazi ni ikizi. Aho ho gushwanyagurika twarahageze, turahazi, ahubwo bizaba kubatekereza kugira gutyo. The world of today, we are used to being told that people have interest. It's no longer facts, it's no longer evidence, it's no longer whether it is right or wrong, it is interest. Rwanda has been on its own. We have tested it, we know it. So we're not scared, not threatened by the possibility that at one time we will be on our own again. So we should always be prepared. And we are used to working on the worst case scenario, where at any other time we might be on our own. And when we are left to be on our own, we will own up and we will survive even better than last time. Kubaho kwacu nta wundi tugukesha, duhera kuri twebwe.